Wayahudi walikombolewa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa. Jameni. Oh, imba Esta, 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 Esta. Kwa kuongoza na Esta, 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 Esta. Wayahudi walikombolewa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa. Jameni. Ukipata na shida tena ukiwa na tatizo, ukipata magonjwa muombe Mungu asikie. Ukipata na shida tena ukiwa na tatizo, ukipata na magonjwa muombe Mungu asikie. Jameni. Oh, imba Esta, 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 Esta. Kwa kuongozwa na Bwana. Esta, 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 Esta. Wayahudi walikombolewa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa. Jameni. Oh, imba Esta, 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 Esta. Kwa kuongozwa na Esta, 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 Esta. Wayahudi walikombolewa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa. Jameni. Ukipata na shida tena ukiwa na tatizo, ukipata na magonjwa muombe Mungu asikie. Ukipata na shida tena ukiwa na tatizo, ukipata na magonjwa muombe Mungu asikie. Jameni. Oh, imba Esta, 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 Esta. Kuongoza na Esta, 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 Esta. Wayahudi walikombolewa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa. Jameni. Oh, imba Esta, 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 Esta. Kwa kuongoza na Esta, 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 Esta. Wayahudi walikombolewa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa. Jameni. Oh, imba Esta, 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 Esta. Kwa kuongoza na Esta, 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 Esta. Wayahudi walikombolewa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa kwa mkono wa Bwana. Ibilisi alishinda kabisa. Amen, amen, amen. Amen. Now we're going to welcome our choir to sing for us. Mwanaweza ukasimama, tunaenda imba nyimbo ya wokovu.
shida unayopitia unayopata solution kwa hiyo. Amen. 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 Sasa ukuwe free kucheza ndani ya kanisa la Bwana, ujisikie huru kucheza ndani ya kanisa ya Baba. Amen. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. 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 Mwambie Shetani nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mwambie Shetani nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Chagua leo ndugu, utamtumikia nani? Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Chagua leo ndugu, utamtumikia nani? Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Chagua leo ndugu, utamtumikia nani? Ndio, ndio, simama twende, simama twende, tukatangaze neno. Ndio, ndio, simama twende, simama twende, tukatangaze neno. Ndio, ndio, simama twende, simama twende, tukatangaze neno. Niko bien.
Ae wa mapendo, Mungu wa milele.
wakati Bwana. Baba, tawala sehemu hii Baba. Roho Mtakatifu, tawala sehemu hii, tawala mioyo ya watu walio hapa Bwana, kwa uwezo na mamlaka ya jina la Yesu. Asante hata wale wafuatayo katika mitandao. Bwana, fungua mioyo yao Baba, fungua mioyo yao wapate kuelewa wewe ni nani, na wapate kuelewa hao ni wa nani mbele zako, mbele ya ulimwengu huu, kwa uwezo na mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai tunasema amen. Tunaweza kaa, tunaweza kaa. On remercie le Seigneur Kwa siku ya leo tena pour la journée. ametupatia hiyo kibali Dieu nous a donné la force ya sisi kusimama mbele zake tena. d'être devant toi, devant vous ce matin. Amen. Amen. Tunaendelea na somo yetu. On continue avec notre leçon. Leo ni kipendo cha pili cha somo yetu, inasema Nous allons entrer à la deuxième partie, around bread. aux alentours du pain. Amen. Amen. Tuliangalia sema beyond the bread. On a dit aux alentours du pain, Beyond the bread, aux environs ou aux alentours du pain. Shetani alimujaribu Yesu. C'est là où le diable a tenté Jésus. Tuliongea mambo kuhusu identite, kwa nini janani Shetani alimujaribu Yesu. Et on a parlé à ce qui concerne l'identité. Pourquoi le diable est allé tenter Jésus? Midi sungumuza neno identite. Et j'ai bien expliqué le mot Shetani identité. alitaka kujua kwamba Yesu anatambua identite yake. Et le diable a voulu savoir est-ce que Jésus savait son identité. Ndio kile alisema, C'est pour cela il a dit, kama uko mtoto wa si Mungu, toi tu es l'enfant de Dieu, geuza jiwe hii change les pierres ikuwe mkate. pour que ça devienne, change la pierre pour que ça devienne du pain. Haleluya. Alléluia. Kwa sababu alijua ya kwamba huyu ni mtoto wa Mungu. Et le diable savait que Jésus c'est l'enfant Lakini de Dieu. asijue kama anajitambua Yesu kama yeye ni mtoto wa Mungu. Mais il voulait que lui-même puisse témoigner qu'il est l'enfant de Dieu. Ndio maana ya ile tentation alifika kumtante C'est Yesu. pour cela qu'il est allé lui tenter. Amen. Amen. Lakini tuko katika kipendo cha pili, Et le deuxième partie, inasema ça nous dit, akati tuliongea mambo ya kinani ya jaribu kwa ajili ya Yesu, quand on a parlé des tentations de Jésus, Yesu alipata solution. Jésus a eu la solution. Alimwambia kwamba yote imeandikwa. Et Jésus lui référait aux Écritures qu'il est écrit. Amen. Ndio akamshinda Shetani. C'est là où il a vécu. Sasa wewe kama mtoto wa Mungu, Et toi comme l'enfant de wewe Dieu, kama mtu aliokoka siku ya katika siku ya leo, toi qui as été sauvé déjà, utamshinda Shetani namna gani? comment tu vas vaincre le diable? Kama unapitia katika hiyo jaribu. Si tu es dans la tentation. Tuko katika kipindi cha kwanza. On est dans la Namuna gani première sisi partie. kushinda Shetani, kushinda jaribu? Comment nous allons vaincre les tentations Akati tunajaribiwa. quand nous sommes tentés? Amen. Amen. Hii kitabu mimi nisema vizuri, sema iko na chapitre 12. Ce livre a 12 chapitres. Lakini mkipinani mu chapitre 12, Dans 12 chapitres, niko sasa katika chapitre ya 4. je suis au 4e chapitre. Amen. Amen. Hii kipendo cha pili tutaongea chapitre 4 mpaka chapitre 8. Et la deuxième partie, c'est pour parler du 4e chapitre. Yeah. Amen. Amen. Okay, hapa neno la Mungu linasema Ici, la parole aje de Dieu. tutapata solution Comment nous allons avoir la akati solution tunajaribiwa quand nous sommes kama tentés? watu waliokoka. Nous qui sommes Akati sauvés. ulimpokea Yesu kama Bwana na Si Mwokozi, tu as reçu Jésus comme ton Yesu sauveur, alikupatia identite. Jésus t'a donné Akati l'identité. alikupatia identite, Quand il t'a donné lakini l'identité, hiyo identite ulipewa l'identité inapasha qu'on t'a donnée, ujitambue wewe mwenyewe. tu vas Kama toi-même te wewe découvrir. haujajitambua Si tu ne te identite découvres pas yako ndani ya ton Yesu, identité dans hata shetani hata Jésus-Christ, kutambua. même le diable il va se moquer de toi. Haleluya. Hata considere kama wewe uko wake. Le diable il va se moquer de toi. Haleluya. Amen.
lakini nachingia sana kwa ajili ya identite. Et je ne vais pas beaucoup développer à ce qui Hapa concerne tuko kwa ajili ya l'identité. solution ya tentation. Ici, je vais beaucoup expliquer la solution des tentations. Haleluya. Msomaji wetu sijue kama uko na mikrofoni pale ba. Et je veux que la personne qui va Amen. lire se prépare. Haleluya. Tunaweza kusoma kipengele cha kwanza. Tutasoma katika Matthieu chapitre 6. On va lire dans Matthieu 6, Verset yake ya 14 mpaka 15. Matthieu 6, 14 jusqu'à 15. 14 Matthieu 6, jusqu'à 15. Neno la Bwana nasema, kwa sababu kama ninyi mnasamehe watu makosa yao, Baba yenu ya mbinguni atawasamehe ninyi vile vile. Lakini kama ninyi hamsamehe watu makosa yao, Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu vile vile. Amen. Amen. Kwa nini mimi nasoma hii mstari? pourquoi je lis ce chapitre? Kwa sababu kama wewe haujasamehe Si toi tu n'as pas pardonné, watu wengine walikukosea les gens wewe, qui te fait la peine, na Mungu wa mbinguni atakusamehe. et le Dieu ne Kama veut pas Mungu wa te mbinguni pardonner aussi. akusamehe zambi zako, Si Dieu ne te pardonne hata pas, uombe namna gani, même si tu peux prier comment, hauwezi kumshinda shetani, tu ne peux pas vaincre le kwa diable. sababu uko chini ya zambi. Parce que tu es sous sous le Haleluya. péché. Kwa sababu uko chini ya zambi. Parce que tu es dans le Akati péché. uko chini ya zambi, Quand tu es dans le uko péché, chini ya mamlaka ya shetani. tu es sous Shetani le hawezi commandement du hawezi diable. kuvunja shetani mwingine. Le diable ne peut pas chasser un autre diable. Haleluya. Alléluia. Tuko pamoja. Est-ce que nous sommes ensemble? Akati uko chini ya sheria ya nani ya zambi, Si tu es sous le péché, hawezi kumfukuza tu ne shetani. peux pas chasser le diable. Na condition kuko condition tupatie. Et la condition qui est là, Pasipo wewe kusamehe si tu n'as pas pardonné wengine les autres waliokutenda vibaya, qui te fait de la peine, waliokuzikisha wewe, parce que pour que toi tu sois aussi libéré, wewe hawezi nani, Mungu hawezi kukusamehe. Dieu ne peut pas te pardonner. Hiyo ni condition. Ça c'est une condition qui est là. Haleluya. Alléluia. Mungu ananisikia? Hapa nasema kwa ajili ya maisha ya mtu individu. Nani peke yako wewe mwenyewe. Ça c'est la vie individuelle. Siseme nasema kwa sababu couple au no, nasema kwa ajili yako wewe mwenyewe Je ndani ya parle Yesu. d'une façon individuelle. Inapasha utoe vitu viko ndani ya roho yako. Il faut vraiment nettoyer ton Hapana cœur. kuchunga mahene ndani ya roho yako. Ne garde pas la haine. Akati unachunga mahene ndani ya roho Quand yako, tu gardes la haine, unampatia na shetani kukutawala. tu donnes la chance au diable de te Kama dominer. tentation inafika, Et si la tentation maana arrive, yake et c'est pour dire, wewe hauna mamlaka wewe kufukuza ile tu n'as pas tentation. le pouvoir de Kwa chasser sababu le uko diable. chini ya dhambi. Parce que tu es sous le péché. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Mtoto wa Mungu aliyo hai. Toi l'enfant de Akati Dieu, unajitambua kwamba sema si tu sais, mimi ni mtoto wa Mungu, je suis l'enfant de Dieu, maana yake unapaswa kuwa na amani na watu wote. tu dois avoir la paix avec tout le monde. Kama uko na amani na watu Si tu wote, as la paix avec tout maana le yake monde, unamshinda shetani totalement. c'est pour dire que tu as déjà vaincu le diable. Haleluya. Alléluia. Wewe ni kuamuru tu, mara mwa shetani toka hapa anatoka. Alors tu vas Kwa parler sababu automatiquement et le wewe diable va uko chini ya s'en aller. mamlaka ya dhambi Parce tena. que tu n'es pas sous, Wewe unajitambua wewe ni nani, tu te connais na toi-même. unajua dhambi haiko chini ya nani, haiko juu yako wewe, Eti- na wewe dhambi iko chini yako wewe. Tu sais que tu as déjà vaincu le péché. Haleluya. Alléluia. Hiyo ndio secret ya kwanza kufukuza shetani, nani C'est kufukuza ça tentation. le premier secret de chasser Hawezi le péché. kukombana na nani na tentation kama uko chini ya dhambi, Tu ne bongo peux yako hiyo. pas combattre la tentation si toi-même tu es Hiyo dans ni le secret péché. kabisa, kashe shetani apende kubatu wa Mungu bajuu. C'est ce que vous devez découvrir. Hapana kuishi kama normali. Wewe unuko mtoto wa Mungu, Il ne faut pas hauko vivre normal. une vie normale. Haleluya. Alléluia. Wewe ni mtu, uko mtu special. Tu es spécial. Unasikia? Akati unajijua sema niko special. Et si tu connais Hapa que tu chini es ya jua, spécial dans ce monde, unapaswa kontrole maisha yako yote tu vas unatembea. contrôler ta vie. Hiyo ndio kitu cha kwanza. C'est ce Mbele ya que tu kulala devais savoir. unaangalia ni nani nijikosea na. Avant de dormir, tu fais l'introspection de ta Ba mingi vie. beko nakimbilia kuomba usamaha, Mungu nisamee, Mungu nisamee. Les gens courent vite pour aller demander Na ba mingi pardon. wanakimbilia kukemea katika jina la Yesu, shetani toka, Et shetani les toka. autres chassent les Uko nafanya diables. kazi bure. Tu te trompes toi-même, tu ne fais rien. Haleluya. Kitu cha kwanza La première ueneze ile chose, condition. il faut accomplir ces conditions. Unaweza kuomba usamaha.
Tu peux demander 1000 fois. le pardon 1000 fois. Kama haujaeneza ile condition, Mais si tu n'as pas hiyo maombi yako encore ni bure. pardonné ce qui t'ont fait du Maombi mal, yako ni bure. ta prière ne va nulle part. Hiyo ni fungua moya kwanza. C'est ça la clé Inakusaidia wewe qui va t'aider kushinda mjaribu à vaincre la akati tentation inakufikia wewe. quand la tentation arrive. Amen. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linasema Parce que la parole kama de Mungu Dieu, akikusamehe dhambi, si Dieu t'a pardonné, amesahabu yote ya il kale va oublier tout ce que tu as na ya sasa inaanza kwako. et tu vas commencer Maana dans yake le unakuwa début. mtu mpya. Tu deviens une nouvelle Maana yake personne. unakuwa na mamlaka juu ya nani ufalme wa Tu giza, as le pouvoir dans le kwa royaume sababu hako du chini ciel. ya dhambi tena. Parce que tu n'es pas sous la condamnation. Amen. Kipengele cha pili, Deuxième point. tunaendelea mbele. Kipengele cha pili, Deuxième namuna point. kan tutadomine Comment on va dominer? ile nguvu za tentation Comment on va dominer la puissance de la tentation? akati tuko katika tentation. Quand nous sommes dans la Aje tentation, tadomine ile comment tu tentation. vas dominer? Haleluya. Alléluia. Tusome katika wa Luka. On Luka va lire dans Luc, chapitre 10 verset 19. Luc 10-19. Nataka kuexplique kidogo pale. Je vais un peu expliquer là-bas. Yeah. Verset 19. Kumi na kenda. Tazameni, nimewapa ninyi mamlaka kukanyanga nyoka na nge na uwezo wote wa yule adui, wala hapana kitu cha kuwazuru ninyi kabisa. Amen. Anasema anapatia banani? Qu'est-ce qu'il donne quoi? Akati unampokea Yesu kama Bwana Quand Mwokozi, tu as reçu Jésus comme ton Yesu sauveur, akakupatia ile autorite. Jésus t'a donné cette autorité. Hiyo autorite alikupatia L'autorité qu'il t'a donnée, inapasha itatumika kazi akati wewe ça va être en action kama unakamilisha pointi ya kwanza. quand tu as accompli le premier point. Hapa katika nani maombi ya domination La prière de la domination, inasema kwamba ça nous dit, akati unatumikisha maombi ya domination, quand tu utilises la prière de la aombe domination, msaada kwa Mungu. tu ne demandes pas l'aide à Dieu. Aombe msaada kwa Tu Mungu. ne demandes pas l'aide à Akati Dieu. jaribu inakufikia, Quand tu es dans la tentation, inakomba kwamba sema tumikisha kenye uko nakyo. tu vas utiliser ce que tu as. Mungu anasema, neno la Mungu inasema Et la parole de Dieu vient de nimenupatia dire, mamlaka je vous ai donné le ya pouvoir kukanyanga nyoka na nge. de marcher sur Maana les yake serpents akati et unampokea les Yesu kama Bwana scorpions. Mwokozi, Si tu reçois Jésus uko comme na ton mamlaka ya sauveur, kumkanyanga tu nyoka as le na nge. pouvoir de marcher sur Iliyo les serpents shetani na et les mpepo yake scorpions yote. et toute la puissance diabolique. Kama weye unangali naomba, Si toi tu pries, Mungu nisaidie, et Dieu Mungu aide-moi, nitendee. Dieu fait Hiyo pour ni moi. maombi iko en general. Ça c'est la prière Iko mbele générale. za shetani, C'est devant le anasikia diable, kama ni makelele unafanya, c'est comme tu es en kwa train sababu de bourdonner. hautambua wewe ni nani, Parce que tu ne te connais pas qui est qui. utambue kenye uko Tu nakyo. ne sais pas qu'est-ce que tu Nataka as. ninupatie mfano Je kidogo. vais vous donner l'exemple. Mtu baba moja Et il y a un monsieur, alikuwa na mtoto wake. il avait son enfant. Mtoto alikuwa anatembeza gari kila wakati, banaenda pamoja. Il conduisait la voiture ensemble. Akati balikuwa anatembea kila wakati na gara Quand yake, ils voyageaient ensemble, yule baba kaona ni bora et le papa a anunue gari ingine il a acheté une autre apatie voiture. mtoto wake. Il a donné la voiture à son fils. Akanunua gari Quand ingine il a donné quand il Hiyo a gari acheté la alinunua. voiture, la voiture qu'il a achetée, akapatia mtoto wake. il a donné à son fils. Kuliko mimi wewe utumikishe gari yangu, Au lieu d'utiliser toujours ma wewe anza voiture, kutumikisha ya kwako je na te wewe. donne maintenant ta voiture. Haleluya. Alléluia. Siku moja Un jour, akafika mtoto akafika kwa baba yake. l'enfant est venu voir Baba son anataka père. kwenda, baba anataka kutoka. Et son père voulait Anamwambia quitter. baba, sema unipatie na mimi nani twende pamoja. Et le fils qui a dit, papa, je Baba voudrais aller avec baba toi. anamwangalia. Le fils, et Huyo le papa mtoto qui le anajua regarde. kenye yuko naki kenye mimi nimpatie au Et il hapana. a regardé, est-ce que cet enfant connaît ce que je lui Kwa ai nini donné? anakuwa kunyomba tena mimi nimsaidie nani niende naye? Pourquoi il veut que je puisse lui conduire? Haleluya. Ndio ile wa Kristo wa leo. C'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Tungaliki naomba msansi hiyo.
C'est ça, c'est notre façon de Wewe demander. kunaenda kuomba autorite kwa Mungu wa baba Pourquoi yako. tu demandes Na Mungu encore anasema mimi nasha l'autorité? kupatia Et autorite. Dieu t'a déjà donné Pawe l'autorité. kutumikisha autorite huko Alors nayo. c'est le moment Wewe d'utiliser uko nakimbilia tu kwa l'autorité. baba yako, nisaidie, Tu as encore allé nisaidie, demander de nisaidie. l'aide. Dieu Ndio aide-moi, maombi, Dieu aide-moi. tunaomba, C'est pour cela on Hatupate prie, solution. mais il n'y a pas de solution. lakini akati ukianza kutumikisha ile gari Mungu Quand tu alikupatia, commences à utiliser la utakuwa voiture libre que Dieu ya t'a donnée, kuafonte ule mwovu shetani. tu vas avoir la force Haleluya. de Kwa comporter sababu les unajua diables. ile gari alikupatia Parce que tu sais ce iko na qu'il uwezo t'a wa donné, kukuproteje ça a wewe, le pouvoir de uko na te uwezo wa protéger. kujidefendre Ça mbele za majaribu ya aina ça yote, a le pouvoir de kuliko kukimbilia tena kwa te autorite ya baba donner yako. la force et de vaincre le diable. Uko na umwa, Tu es malade, Mungu nisaidie, tu Mungu pries, niponye. Dieu aide-moi, Mungu aide-moi, niponye, guéris-moi Mungu Seigneur. niponye. Jésus, Naomba guéris-moi. uponaji Je veux que tu puisses katika me jina la guérir. Yesu. Au nom de Jésus Naomba Christ. uponaji. Je veux que tu me Nani guérisses. alikwambia sema katika jina la Yesu Qui vous a dit Mungu que atakusaidia upone? Dieu va t'aider? Mungu amesha kupatia nguvu ya kupona, yani autorite ya kuneutralize nguvu za upona, yani za Dieu t'a déjà magonjwa, donné l'autorité. ya kuneutralize nguvu zote za magonjwa. Dieu t'a donné déjà l'autorité Kitu gani de kinakuomba? neutraliser la force Kitu diabolique. gani kinakuomba? Ce que Tusome tu dois kwanza. faire, on Tusome va lire. ndio. On va lire vite. Kitu gani kinatuomba tufanye Qu'est-ce qu'on te demande? akati ujaribu inatufikia? Quand Waraka tu es wa dans la kwanza, tentation. waraka wa pili wa Kinani wa Wafalme, sura yake ya pili, Deuxième roi, sura yake ya pili, deuxième roi, chapitre 2. 2, chapitre 2. Deuxième roi 2. 19 à 21. Tusome tuangalie kitu gani unafanya akati unaanza kuombea jaribu kunayo. Deuxième roi 2, 19 à Kitu gani inakuomba 21. ufanye? Qu'est-ce que tu dois faire? Deuxième roi, Yeah. Chapitre 2 verset 19 à 21. verset 19 à 21. Yeah. Bwana anasema, Amen. watu wa mji wakamwambia Elisa, angalia, tunakusii pahali pa mji huu ni pazuri kama Bwana wangu anavyoona, lakini maji yake hayafai na udongo hauzai vizuri. Akasema, muniletee chungu kipya na mtie chumvi ndani yake. Wala wakamletea 21. Akatoka akakwenda hata chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi kule ndani. Akasema, Bwana anasema hivi, nimeponyesha maji haya, hakutatoka hapa tena kufa wala kisichofaa. Basi maji yale yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisa ambalo alilisema. Amen. Amen. Hapa unasikia neno la Mungu. La parole de Dieu. Elisha alitambua Élisée a découvert. akati alisikia Quand il a écouté, jaribu ilikuwa katika watu, il y avait la tentation akati dans les alisikia gens. Quand il a jaribu huko kati ya mashamba aonane watu wa Mungu, il y avait le problème. akafanya dictation ya ile jaribu, Et il a essayé de méditer à ce qui concerne akaangalia hii le jaribu problème qui était là. source yayo ni wapi. Il a cherché tout d'abord la source. Kitu cha kwanza akati jaribu inakufikia, Quand il y a une tentation, tafuta source ya il jaribu, faut toujours chercher la source. source ya jaribu. La source, c'est Akati quoi? ukianza kumetrize nani kumedite Quand tu na muna commences à kutafuta source méditer, ya jaribu, de chercher ni la source, lazima Mungu akupatie hiyo source ya jaribu, Dieu va te donner la source. kwa sababu unajitambua wewe ni nani na Parce kitu que gani tu te unafanya. connais qui es-tu. Haleluya. Alléluia. Akati nani alishajitambua, nani alitambua, Quand Élisée a découvert, akatafuta source ya jaribu. il a cherché la source. Haleluya. Alléluia. Anasema neno la Bwana linasema La parole de Dieu nous dit, alibeba ni chumvi, il a pris du sel. chumvi Du sel. katika chungu kipya, Dans un nouveau akaenda nayo wapi? casserole. Akaenda nayo wapi? Il est allé où? Kusource ya Il est rivière. allé à la source. Kwa nini akuenda kusunani pale penye watu wajaanza kushota maji Pourquoi il n'a pas allé là où les au hommes watu wajaanza puisaient de l'eau? kuogea pale? Ou là où les gens Akatafuta tu se lavaient? kusource.
Il est allé tout juste. Haleluya. Akati jaribu yoyote inakufikia. Quand il y a une tentation. Jaribu yoyote inakufikia. Quand il y a une tentation. Ujue kama hujatafuta source ya ile Il faut jaribu. d'abord chercher la source. Ni vigumu sana upate solution ya. C'est difficile d'avoir la Ni vigumu solution. sana upate solution C'est ya. difficile d'avoir la Aje solution. utapata source ya ile jaribu. Comment tu vas savoir Neno la la Bwana source? nasema. La parole de Dieu nous Elisha dit. akati alifika ku source. Quand Élisée est allé à la Alimwaga source, chumvi. il a pris du Neno la sel. Mungu linasema La parole de Dieu sisi nous ni dit. chumvi ya dunia. Nous sommes les sels Sisi du ni monde. chumvi ya dunia. Nous sommes les sels Akati du monde. ulitambua sema uko source ya nani chumvi ya dunia. Quand il sait que tu es la source, où est la source, Asema akamwanga ile chumvi. il a pris le sel, il a Akasema. versé. Akasema. Et il a dit. Akuomba Mungu. Il n'a Munisikie vizuri. il n'a pas pris à Akusema Dieu. Mungu nisaidie nani ponya hii Il n'a pas Asema. prié. Neno la Mungu linasema. Il a bien prononcé que la parole de Dieu dit. Neno la Mungu La linasema. parole de Dieu dit. Mai, we mai. Toi, l'eau, Upone sasa hivi. à partir d'aujourd'hui, Hakuna mtu atakaye kufa tena kama il n'y a anakutumikisha. personne qui va mourir dans ce village. Hakuna kitu encore. kitakosa kunani kukua mzuri kama Il y a quelque chose anayekitumisha. qui va sortir du mal. Maana encore. yake ni nini? C'est pour dire. Ninatuambia Elisha alibeba autorite. Élisée a pris l'autorité. Alitumikisha autorite ya neno la Mungu. Il a utilisé l'autorité de la parole de Dieu. Alitumikisha autorite ya neno la Mungu. Il a utilisé l'autorité de la Akwenda parole kuomba de Dieu. Mungu asema Mungu ponya mai. Il n'a pas allé demander Yeye que Dieu alitumikisha guérit l'eau. neno la Mungu. Il a utilisé la parole. Kupitia neno la Mungu, À partir we de la mai parole, pona. que l'eau change. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naona kuka ka distraction. Haleluya. Alléluia. Mshikwe mu distraction s'il vous plaît, naomba usikilize kwa sababu ni kitu cha lazima sana. Je te demande de suivre attentivement. Hakuna mtu anaweza kusema mimi sijapitia majaribu. Il n'y a personne qui peut dire que moi je n'ai jamais été tenté. Haleluya. Akati ujipata source, Quand il y a la inapasha ubebe solution, autorité. tu dois maintenant Hapana kwamba prendre Mungu l'autorité. nisaidie. Ne prie pas Dieu Hapana kwamba aide-moi. Mungu tosha hii nani tentation. Ne dis pas Dieu Usiombe enlève Mungu cette asema tentation. Mungu nani hii jaribu inanishinda. Ne prie pas, oh c'est Ni trop difficile. responsabilité yako C'est ta kujua kenye responsabilité Mungu alikupatia. de savoir qu'est-ce que Dieu t'a Tumikisha kile donné. alikupatia. Utilise ce que Dieu t'a donné. Hata alikupatia kile kitu. Ce qu'il t'a donné, Alijua sema jaribu itakufikia. il savait que la Akati jaribu tentation va itakufikia, arriver. Et quand la tentation arrive, utakitumikisha et quand na tu vas utapata utiliser solution la yako. puissance, tu Alléluia. vas avoir la Haleluya. solution. Akati ukienda kwa Mungu nisaidie. Quand tu vas courir, Dieu aide-moi. Mungu anasema mimi nikupatia autorité. Dieu va dire, je t'ai déjà donné l'autorité. Sasa unakuwa tena nikupatia autorité ya wapi? Est-ce que je vais encore donner une autre autorité? Haleluya. Alléluia. Ndio ile bakristo ba leo. C'est pour cela les chrétiens Tungaliki na d'aujourd'hui. Mungu niponye. On est là, Mungu on niponye. négocie encore. Katika Dieu, jina la Yesu. guéris-moi, guéris-moi Mungu au nom de niponye. Jésus. Katika Jésus, ulimwengu wa guéris-moi. kiroho. Dans le monde Shetani spirituel, anakucheka. les diables Ile se maombi moquent de toi. haipita hata plafond hii. Ça ne va nulle part ta prière. Haleluya. Alléluia. Kwa sababu Parce que haujui kitu kanuko nacho. tu ne sais pas le pouvoir Na que tu as. haujui namna ya kukitumikisha. Et tu ne sais pas comment Kama utiliser la unatambua sema uko puissance que mtoto tu wa as. Mungu. Et si tu sais que tu es Uko na l'enfant de autorité. Dieu, tu as l'autorité. Kama unatambua sema uko na autorité. Si tu sais que tu as l'autorité, Tumikishe. utilise Akata maintenant jaribu. l'autorité Haleluya. dans la tentation. Katika jina la Au Yesu. nom de Jésus-Christ Wewe de magonjwa. Nazareth. Toi malade, toi Shota malade. magonjwa. Kama ni kichwa kinakuuma, shota. Si c'est la tête qui fait mal, Haleluya. Sema we kichwa kuuma. tu vas prononcer Na toi la kuamuru. tête au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ, Toka ndani yangu. quitte dans moi. Akati unasema ile, Et quand tu hata prononces ça, shetani, même les hata diables, kichwa inasikia. même la tête qui Haleluya. va commencer à Hakuna comprendre. atazibia hiyo maombi yako. Personne qui va Usisema, arrêter ta Mungu prière. nisaidie, mbona mimi nauma sana. Mais quand tu commences à pleurer, oh ça fait très mal, ça fait mal. Na shetani anakucheka. Les diables se moquent de toi. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Tumikisha kenye uko nakyo. Utilise le pouvoir que Dieu t'a donné. Ukitumikisha kenye uko nakyo, Quand tu utilises ce utaona na mkono pouvoir, wa Mungu et itatenda. tu vas voir la main de Dieu. Haiko wakati ya kusiplie Mungu. Ce n'est pas le temps de supplier Non. Dieu. Mungu ameshatupatia autorité. Dieu nous a déjà donné cette autorité. Aseme nimekupatia autorité Il nous a donné l'autorité ya kukanyanga nani? de marcher Nyoka sur na nge. les serpents et les Maana yake nyoka scorpions. ni shetani.
Les serpents, c'est le na diable. nyoka na nge ni mpepo yote ya shetani, Et les na scorpions, nguvu c'est toute zote, anasema puissance na nguvu diabolique. zote za ule adui. Toute puissance diabolique. Haleluya. Alléluia. Anakupatia hiyo autorite. Dieu t'a donné Wewe cette unaacha yako autorité. autorite, Toi, tu uko laisses ton nakimbilia kwa yeye autorité. kwa Mungu tena Tu vas akupatie encore nyingine. demander une autre autorité. Ah, ina sens. Ça n'a pas de sens. Ndio ile pia kuna mvuruko sana katika maisha C'est yetu ce ya qui nous kiroho. dérange dans notre vie Ndio kile spirituelle. tunaomba atupate C'est pour majibu, cela souvent on prie, on n'a kwa pas de sababu réponse. atujue kenye tuko nacho. Parce que nous ne savons pas ce que Kama nous tukijua savons. kenye tuko nacho, Si nous savons ce que nous possédons, tutajua nyamana kana kufanya nous saurons comment l'utiliser. na kuomba kwenye utaomba. Quand tu vas Tusome prier, katika waraka wa kwanza wa Yohana tu vas lire dans 1er Jean, sura yake ya 5 1er Jean 5. verse yake ya 14 mpaka 15. 1er Jean 5, 14, 15. Tunataka tulinganishe maombi yetu na neno la Mungu. Musikie vizuri. 1 Jean Chapitre 5 verse 14 à 15. 14:15. Na huu ndio ushuhuda tulio nao mbele yake ya kama tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake anatusikia. Na kama tukijua kwamba anatusikia yoyote ambayo tutamwomba, tunajua kwamba tumekwisha kupewa maombi ambayo tulimwomba. Amen. Haleluya. Akati unabeba autorité Si tu prends au l'autorité unaomba maombi ya domination, ou tu prends la prière de la domination, inapasha ile maombi yako ya domination la prière que tu as pour, utumikishe, la usimamie neno la Mungu il faut utiliser la parole de Dieu. kufuatana na hii neno. À ce qui concerne Neno cette la Bwana parole, nasema la parole de Dieu kwa dit, kupikwa kwake quand il a été frappé, mimi nimepona. il a été... Na Moi, muru j'ai wewe été- kichwa kuuma, toka katika Et jina la j'ai Yesu. dit, les douleurs qui dérangent ma tête, quitte tout de suite. Mara moja unaona na unapata solution. Et tu vas voir la solution. Haleluya. Alléluia. Hapana kulielia Mungu Ne tena. commence pas à, Wewe ni Mungu hapa chini ya négocier. jua. Haleluya. Toi, tu es Dieu sur la terre. Jua identite yako ndugu yangu. C'est ça ton identité. Jua kenye huku nakyo Il Bwana. faut savoir ce que tu Hapana as. kukimbilia tu Mungu munipatie, Mungu nisaidie, Ni Mungu nilinde. commence pas Mungu dire, atakulinda, aide-moi, amesha kupatia garde-moi. pouvoir ya kujilinda, ya wewe Dieu kunani t'a kuleta déjà dunani. donné Haleluya. cette puissance. Uko na puissance na autorite yote Tu as l'autorité. ya kutafuta, kama ni protection, nasema Mungu anataka protection katika jina la Yesu. Na amuru protection hapa sasa. Et tu vas seulement commander en disant, Amuru. au nom de Jésus, Akati unaamuru, je veux la protection unadomine maintenant. ile nguvu iko pale. Et quand tu parles avec autorité, Alléluia. tu domines Kama cette uamuru, puissance diabolique. Unasema katika Bwana, katika jina la Yesu. Au nom de Jésus, Mungu ni protege. Dieu Mungu ni protège. protege. Dieu Uko protège. unamwona Mungu kama ataenda kinyume na neno lake. Dieu ne peut pas aller à la contre de Hataenda sa kinyume parole. na neno lake hata siku Il ne moja. peut pas aller à la contre Ni de wewe sa kuamuru parole. kasema nataka C'est protection toi qui vas hii. commander Sasa hivi maintenant. katika Tu jina la vas Yesu. commander au nom de Jésus. Kwa sababu uko na autorite ya kuamuru Parce que hii. tu as cette autorité. Na autona ile protection inafika kwako. Et la protection va Haleluya. directement arriver. Hiyo ndio kitu netomba. C'est ce que Haina kulilia nous Mungu sommes tena. demandés à faire. Mungu amesha kupatia gari yako. Dieu t'a déjà donné la Usitafute tena voiture. uende kuingia mgari Ne yake. cherche pas une autre voiture encore. Hilo unaenda kinyume ndugu yako. Ça, c'est à la contre. Unaenda kinyume kabisa. C'est à la contre. Amen. Alléluia. Tu pamoja? Est-ce que nous sommes Tu pamoja? ensemble? Est-ce que nous sommes Hiyo ndio ensemble? kitu kinachopaswa kujua. C'est ce que nous devons savoir. Inapasha Nous devons tujue savoir namuna kubeba autorite comment utiliser notre na autorité kuitumikisha hiyo autorite et comment l'utiliser na kupata solution et avoir une ya solution. kila aina ya jaribu, Et toutes sortes de tentations, kila aina ya jaribu. toutes sortes de tentations, Ile tomba utafute source yayo. tu vas toujours chercher la source. Ukitafuta source yayo Quand tu trouves la na source, ukitumikisha kama gisi Elisha alivyotumikisha, et quand tu fais comme Élisée a fait, utaona miujiza ya Bwana. et tu vas voir les Tuangalie miracles mtu de mwingine Dieu. alitumikisha autorite. On va voir une autre personne qui Tuangalie a katika utilisé Joshua. l'autorité. On va voir Josué. Tuangalie katika Joshua Josué 10 mstari na chapitre 10 Josué 10. mstari wake wa 12 mpaka 13. Josué 10, 12 jusqu'à 13. Tusikie kama Joshua aliombaka Mungu anani afanye kazi au ni yeye mwenyewe alibeba autorite. Anani ajamu. Joshua
Ya, mstari wake 12 mpaka 13. 12 nasema, halafu kwa wakati Bwana alipotoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, Yoshua akasema mbele ya Waisraeli, jua simama juu ya Gibeoni, nawe mwezi katika bonde la Ayaloni. Jua likasimama, mwezi ukasimama, hata wana wa Israeli walipokwisha kujipatiliza juu ya adui zao. Maneno yale hayakuandikwa katika kitabu cha Yeri. Hivi jua lilisimama katika ya mbingu, wala halikufanya haraka kuchwa kwa muda wa siku nzima. Amen. Amen. Hapa Joshua Ici, Josué, alijitambua, il s'est akajua kenye alikuwa nacho, il a découvert ce qu'il a. akuomba Mungu. Il n'a pas prié à Hakuna Dieu. pale fasi nasema ajiomba Mungu. Et nulle part c'est écrit qu'il a Akuomba prié. Mungu. Il n'a pas prié. Alisema jua simama. Il a dit, le Aje soleil, alisema jua arrête-toi. simama. Le soleil, Kitu cha arrête-toi. kwanza La première chose, alitafuta source. il a cherché la source. Ajiona ngizi inaanza kuingia. Il a vu que Na baza c'est la banaanza nuit. kukombana vile baiko ndani kombana Et tena na ils sont dans des combats. akasema solution inaonekana. Alors qu'est-ce que je vais Hatuta faire? kombana kinani mungiza. On ne peut pas se battre Tukikombana pendant mungiza la nuit. tutauana sisi kwa On sisi. va se battre entre nous-mêmes. Solution ni nini? Qu'est-ce que je vais faire? Inapasha jua isimame hapa. Il faut que le Na soleil mwezi s'arrête. isimame pale. Et la lune aussi va s'arrêter. Kungiza ishingie. Pour que la nuit n'arrive pas. Akasema Et il a jua commencé à dire, simama soleil, na arrête-toi. mwezi simama Et katika toi, la ile bonde. lune, arrête-toi. Haleluya. Aliomba Mungu. Il n'a pas prié. Haleluya. Aliomba Mungu, sema Mungu simamisha jua. Il n'a pas prié. Dieu, arrête le soleil. Kwa nini alisema jua simame? C'est lui qui a Kwa commandé, sababu arrête le soleil. alitambua Parce qu'il savait Alitambua kenye qu'est-ce iko qu'il est nacho. qui. Et il savait qu'est-ce watoto qu'il wa a. Mungu wa leo Vous, les enfants de Waliookoka les chrétiens wa leo. d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, atujitambue, on ne se connaît atujue même kenye pas. tuko nacho Mungu On ne alitupatia. sait pas qu'est-ce que Dieu nous a donné. Haina wakati ya kulilia Mungu, Ce n'est pas le temps de ni wakati pleurer. ya sisi kutumikisha kenye tuko C'est le nacho. temps d'utiliser ce que nous avons. Tumikisha autorite Utilise akati ya l'autorité. jaribu yoyote, À toutes sortes de tumikisha tentations. autorite uko nayo. Utilise l'autorité que Haina Dieu Mungu t'a afike donnée. tena akusaidie. Ce n'est pas Dieu qui va venir Ukunayo t'aider. msaada kubwa ndani Tu yako as wewe. déjà cette autorité Unayo dans msaada wewe toi. mwenyewe. C'est toi-même qui as Katika l'autorité. jina la Yesu. Au nom de Kila Jésus-Christ. pepo Toutes sortes itasikia. d'esprits mauvais, il katika va jina la écouter. Yesu, Au nom de kila Jésus-Christ. goti Toutes itapika mbele genoux va zake fléchir. na kusema Yesu ni Bwana. Et il va déclarer que Tumikisha Jésus autorité Mungu est le alikupatia. Sauveur. Kama Utilise Joshua l'autorité mtu que Dieu wanani t'a donnée. asinani wanani agano ja kale Si Josué dans alisimamisha jua. l'Ancien Testament a fait arrêter le soleil Haleluya. Akasimamisha mwezi et il a fait arrêter la ligne kwa ajili ya kupata solution pour avoir la solution ya jaribu walikuwa nayo. de la tentation qu'ils Sasa kitu avaient. gani kinakushinda wewe alimpokea Yesu Qu'est-ce kama que Bwana? toi tu manques pour ne pas utiliser ça aussi? Wewe alimpokea Yesu kama Bwana Tu mkuu. as déjà reçu Jésus comme ton sauveur. Jaribu yoyote ndugu yangu, Toutes sortes de tentations, Mungu anainua mbele zako kwa ajili ya wewe kutumikisha autorite alikupatia. la tentation qui arrive, c'est toi maintenant qui dois utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée. Haleluya. Kama hautumikisha autorite, Si tu n'utilises pas cette ndio ile autorité, utaanza kulaumu Mungu, asema Mungu aongee na wewe na Mungu haiko pamoja na c'est wewe. là où tu vas commencer à te plaindre en disant Mungu que Dieu yuko ne pamoja t'écoute na pas. wewe, Dieu est avec toi. lakini haujue namna ya kutumikisha autorite uko C'est toi nayo. qui ne sais pas comment utiliser ton autorité. Na Mungu hataenda kinyume na neno Et lake. Dieu ne peut pas aller à la contre de Haleluya. de sa parole. Shetani anamweza Mungu kwa sababu anajua yeye Mungu ni neno. Et Shetani anamweza Mungu, anamweza Mungu, anamconvaincre Mungu. Ok. Yeah. Ok. Le diable convainc le Dieu Kwa sababu Mungu ni neno. parce que Dieu c'est la parole. Akati anasema huyu anatenda dhambi, Quand le diable amène hawezi les kumbariki rapports, huyu anatenda dhambi. ne le bénit Mungu pas, il anaangalia a huyu péché. ameshaokoka, Et Dieu regarde, il est déjà lakini sauvé, sasa iko chini ya dhambi, mais il est toujours sous le péché. siwezi kumbariki. Je ne peux pas le bénir. Shetani anamconvaincre Mungu.
Voilà, c'est comme ça que Je le Mungu diable ataenda kinyume kwa sababu eko chini ya dhambi amubariki nao. Tu ne peux pas être béni si tu es sous les péchés. Ndio Mungu anasimamia neno lake. Parce que Dieu respecte sa parole. Ndio gisi alivyo hata badilika hata siku moja. Il ne change pas, c'est comme ça. Kama alikupatia autorité. Si tu as donné l'autorité. Maana yake anakupatia sasa mtumikishi. C'est pour dire que tu vas l'utiliser. Usibebe autorité uipake kuparke Non. Ne va pas parquer votre autorité Kesho là-bas. murudilie sasa Mungu nipatie nani Tu vas nisaidie. encore retourner, Dieu aide-moi. Nisaidie na huko na autorité. Comment tu vas Alikupatia funguo anasema. déjà donné la clé. Anasema alikupatia funguo ya dunia kubariki na kufanya nini? Il t'a donné la clé de bénir et de maudire. Alikupatia funguo ya kufungua na kufunga. Il t'a donné la clé d'ouvrir Kila et kitu de alikupatia. fermer. Tout ce qu'il t'a Ni donné, wewe sasa tumikisha. c'est à toi de mettre en Mungu pratique. ataenda kinyume na neno lake. Dieu ne peut pas aller à la contre Hata de siku sa moja. parole. Non, que Hallelujah. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Neno la Bwana linasema vizuri. La parole de Dieu nous dit, Shetani yuko pale le diable kwa est là kutustaki kila siku. pour nous accuser à 24 tout sur moment. 24. Il nous accuse Mungu 24 anataka sur kutubariki 24. lakini shetani anasema Quand Dieu essaie de nous bénir, et Ule voilà, uko chini ya le diable va pointer Anaanza les doigts. kumuonesha Il va dire, mabaya. regarde ce qu'il fait. Shetani anamconvaincre Mungu. C'est comme ça que le diable convainc Kwa Dieu. sababu Mungu ataenda kinyume. Parce que Dieu ne peut pas aller à la Anajua contre vizuri de sa ataenda parole. kinyume. Il ne peut pas aller à la Ndugu yangu contre de tumikisha sa parole. autorite Mungu alikupatia. Il faut utiliser l'autorité que Dieu t'a Jaribu donnée. iko pale. La tentation est là. Ni kwa ajili ya wewe C'est pour que toi utumikishe autorite Mungu puisses alikupatia. utiliser Na l'autorité Mungu alibariki siku ya et leo. que Dieu vous bénisse. Amen. Tunaweza simama sisi sote. On peut se lever. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Alléluia. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Alléluia. Ah, Yesu ni Bwana. Amen. Yesu Mwokozi. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Alléluia. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Baba nakushukuru na kuinua. Baba nakupa sifa na utukufu kwa neno lako la siku ya leo. Baba utufundishe zaidi tupate kuelewa. Baba tupate kutumikisha autorite uliyotupatia. Baba tusibebe autorite tuiweke mbatu iweke pembeni. Lakini tuko na kufikiri tuko na kulilia tena wewe utusaidie. Na msaada umeshatupa ujitupatia msaada kati tujikupokea kama Bwana na Mwokozi. Baba tuwezeshe Bwana tupate kuelewa. Tupate kujua namna gani ya kufunana kutumikisha. Baba msaada uliotupatia tulisaidie sisi wenyewe. Asante Bwana Yesu, asante Roho Mtakatifu kwa kuendelea kutufungua macho, kwa kuendelea kutufundisha, kwa kuendelea kutuelewesha neno lako kwa uzima na nguvu na uweza, kwa sababu unapenda kila mmoja wetu amshinde ule mwovu shetani. Unapenda kila mmoja wetu ashinde jaribu yoyote inamfikia. Unapenda kila mmoja wetu aonekanane, aone mbingu kwa uwezo na mamlaka ya jina lako Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, hata wote wanasikia katenani wanafuata mitandao. Bwana unayo uwezo wa kutenda maajabu katika maisha yao kwa wote wasikiao hata neno hii. Baba mwenye nguvu na ushindi, mkono wako sio mfupi, mkono wako ni mkono wa maajabu na miujiza, katika jina lake Yesu Kristo wa Nazareth aliyo hai tunasema amen. Mubarikiwe na Bwana kwa siku ya leo. Que Dieu vous bénisse. Tunasema asante kwa neno hii nzuri ambayo imetolewa kwako na kwangu. Sasa ni zamu yetu kuiweka katika matendo na ili ipate kuzaa matunda. Basi bila kupoteza muda, sijui kama tuliandaa meza ya Bwana leo.
tutaenda mara moja kwenye kipindi cha meza ya Bwana, ila kabla ya kuingia hapo, basi acha tutoe matangazo haraka. Na tangazo la kwanza, acha tuseme Yesu ni Bwana, kwa sababu ni yeye alikupatia pumzi ya kuwa hai kwa siku kama na leo. Na ya pili, tunashukuru nyote kwa ujio yenu kuwa hapa mbele, na kama kawaida zetu za wiki, siku ya 5 tunakusanyika hapa kwenye maombi ya jioni na saa 1 za usiku. Siku ya 6 tunakusanyika hapa kanisani pia saa za mchana kwa mazoezi ya nyimbo za kwaya na injili. Na kwa siku ambazo zinakuja, tuna mkutano mzuri ambao unakuja wa nyimbo ya sifa na maabudu, ambayo inaenda kuwakilishwa kwenye tarehe 12 na kitu. Tutaweka wiki inayokuja, tutaweka pamphlet kwenye ubao ili tukamilishe maneno ya hiyo event ambayo inakuja. Ni siku nzuri ambayo tutakusanyika hapa kwa kuabudu Mungu na kumsifu, na itakuwa vizuri ualike ndugu na marafiki walio mbali na karibu, ili tuende tusherekee siku ile. Basi pia kwa muda huu tutamuomba dada aweke envelope kwa sadaka, wakati tutakuwa tukiingia katika kipindi cha meza ya Bwana. Tutaenda kuyaombea baadaye. Basi kwa kugomboa muda, tutakaribisha mchungaji kutuelekeza katika kipindi cha meza ya Bwana. Tunamshukuru tena Mungu kwa siku ya leo. Tuko wakati ya kipindi cha pili kwa ajili ya chakula cha meza. Tunaomba mbele ya sisi kwanza kitu chochote. Tunaomba msomaji anaweza kutupatia funguo ya neno la Bwana katika chakula cha meza. Tutasoma katika waraka wa kwanza wa Korinto sura yake ya 11 mstari wake wa 23 mpaka 27. Ya sura yake ya 11 mstari wake wa 23 mpaka 27.